Lua Kristo luminan kesia la mikisiloka subando iturto sekirorke kanuka aparit na lolo. Engo Reverend Father Nicholas Onyait ane kotomana wa Lady of Africa Parish Mbuya ngesi ajai ai kede si akirot na geono ni Apaaran aparit walk tetere ipika kini au misio walk era somsine walk kerenu ka lolo toman akaninike. So kwa na ilosi a geon keda pupun akirot na ka loka suban na ilomunit ko tomano vanjili loka luka. So laikan ikokoron akaisare kanyare itoni akaisauni kiare ngesilo lerai akirot na ilosoni apupun. Ko kiror ka papa kalo koku kale moyo la gayun ki kotene penen lua Kristo lumian asiomio nakanuki telelete kwapi wadikator luka loa gayon. Ko kau kangun ko loma ko wanye kie telemane solo eke kiror lebi iboye kai telemis ko temangis ebe ko tupunai kinye kilebi kere ko nyou ko tupangis kipoi kilebi ngese puchitlo e pol ko reke ko jawe kodet loe polo kai ke telemake solo kaluke morete kakes kiruma kisi iparisayon kike wadika ke chishe sishana kinak ko balasi ebe kanuko inyo inyamiata imasiata da nepepeka ike telemak solo kai kadia kanara kada ko bongo ki Yesu nyeskyo tema ebe luka ngaleo mami pudas muron di marai luka dekak mam abunit anyarao ni kadolitok di marai ikadia kanarak tetere itironokinos lua Kristo luminan evangeli loka polon wok Yesu Kristo ngesilo kituritetejo Kristo lua Kristo luminan isialamikin boboni loka suban kanuka enakinet naka kirotoke na lolo igeona oni Apaaran. Ijeni oni duchebe Yesu Kristo koto mana isishana kinike ebalangesi oni ebe ebuniti ngesi kanuka ngul alwe dekasi mere kanuki ka dolitok. Iwo mo maoni kere koto mana ijara wok yanyinoni be echie Aparasia iruanipu isomayo na kirono mami telelete loka suban. So ebala Kristo lolo elimokinoni be ebuniti ngesi anyarao noni iruirai ikadia kanarak tetero nisi ipedori ai tironikin ido abongo si neja inyesi ipupu da boboni kwa bu Yesu konyarao na ilebi lo arai atukone solo la polon ara ilebi atukone solo do rai dala jenara noi kwa pa atukoke solo amina ngesi dai tuk ipikana inichio isawo ke so ajenarile bi kwa pe tuan lo mama dolit konyabu Yeso cham abu neroreke alomal osoda ichamu na ijaune puchiti dangon lo abu ile bi jai kingesi konyiwo momo abobono tomana ijara wok ichie kaoni arokusho wok eje kisoni luaniari noi kane jai loka suban konye ingole aboboni pone la bu Kristo iria makino torkeri lebi itunoni da kerebe eraite ni Kristo lo ebut amono ni koto manadi akanareta wok ake polo ba okadi akanareta erainu ije kinto sitione abongor ne ije Kristo nara ijeno ni ngesi kwape muron ngon lo ilotari arokusho wok emuron ngon lo polamin do lo pol IT monut ane jayo ni kere kwape itunga so erailo ligeuno na paritina nao mo marebe akarokusho aibo etodoloto engo ejai kisenga mone muron ngon lo erai lo pedorit ai timito naro kusho arai ba palu denga lo peta palu na balabe kwa paluani aror deng mambo bonga kota e moda so erai na paki naona inyiko kina bongor ne jai loka suban nesijai kitor toto ko na kielesia aparitina na Aparasia nuka Karema ai belokina otomana rock show walk ido apedo sabongor ne jai loka suban loloko to mana paritina igeuno na partina na itetet ikoto na lipi loka suban ijai kono enema
tetera pare tengeta kina pare tina na lolo apedor to sonda asum sine ngun wingara kine toni ayapus keda loka suban apedor ai pikora ronis kotomana ijara wok tetere loka suban eraun lo singare dikitoni itomana ngun kere anui lo soni aitur otomana paran na lolo aso kwana pakisita ono wok hongare nike keli patangis ai singare noni otoman aparitina. Loka suban papa o pedor kere ikota itur ekon kiror kanuka minakon namamen ngesi ane jaiso kisiala mikitjo sojo kanuka paritina naka lolo kilipio jaunos keda so tetera somsine ikosin wa lolo e pedor ta enakine koni kiror ai buses oyuaso kotoman aronis teterira oni tungaluo gayok lui dolit ko ngarini kon anyo tu soda kwa peka lebi baro kusho kosi erainwi ngarakinete so tomano ponechie ajenu nuka minakon ajenu nuka shanut kon kera ajenu nuka itimonut kon loka suban papa ojaunos kera so kotomana paritina ojaunos malaika na kon ayuari so kotomana aronus tetere koni due ejenunete ducha ibuses nake kiror kon kilipisono kere kanuka Yesu Kristo loka polon kosi kikote nepenen aibuses kojai papa okoku kemoyola gayon kwa pekola jara geunet nat kwana ngini parit ikarlu mame daunos kikote nepenen kojai loka polon nekus kisirerenges loka subano pedori kere papa okoku kemoyola gayon ikote nepenen keturtos loka suban ikaru kere kota munoriesi kere apartina ka jokan ido jaunos kayes arerengusyo nuka loka suban eyala manoi